bataha na nisingiro bakagerayo case emwe nayo yagize iki ya recovery ingere yatahira konkati kikumanyisa ngo tureki kuratara obwerinzi so mwe kikurata no basa kubuza ngo ne kwate okwera kukwata icyo kubanza wakwata ha muntu kare katandike n'inyamishwa wakwata inyamishwa ezezo wagamba already no affected then yashikiri umbantu hati nakukwata ni kuturuza abo kunywegera ni kuturuza abo kweterana umbyo mbonano nerabiramo nekwata aha beddings aha shuka na blanket yajireho nekukwata then kwe kwikomba cyara nambana bato n'abantu abamagara garweek abo nebazanda ho munonga so pregnant women the children abantu abo kutona ku kukasirimu hato abo bako bari yahakabika hango ko kubasa kwitwa egendwara yaheze kubakwata and the last one particles ninga shobuko kubwayo bwa buri mu space no basa kugwisi so naiza kugamba mode of spread already umuntu ashimiye kuba narebo kuko basa kugira ki kugerinda ako wari ngo no basa kugisye kukuzumba haha ncumanyisa ngo no yitaga kukoresa mask twareba ngo ukushekinga engaro ntwasa kwirinda kwata mu ngaro nanuku naba engaro weza kugira ahiwa kwa enyuma ho president akara tugambire ngo we takunda kushekinga with the right hand right hand neyeye abantu nakoresa left hand such that engaro yeye kuza kukora umisho kukora kuriya egumeri safe kutwa kubasa ku inheriting his character and his practice tkakubentuerinda Dr. Aroho omuntu obumwe naenda kwivuza endware ja mpox already twarebiro kwe kubasa ku spreading okwe kubasa kujanjara no kwata konka undijo umuntu nabaza umuntu wanje waburijo uriyo natireba nubonere cyo bwakubasa kureberaho akajya twunko umuntu ogo abasa kuba ine ndware je bamba tugambira TV ninza kubanza kugamba ibintu bishatu aha bubonero buri ndwara nekera kuba eyine akabonero kakuru akabonera ko kubanza norheri twinobuhere bwe bukabyingi yinabaye bagira kabamba ari umuntu azaho ushanga ingaro zucwekere umufinga webuze harimo orherero kumurya ijo norhere hija hibaye chicken pox amatojo abantu shanga ine ebihere bhango berumo twizi bija biza muno tuhira nukuzombi cweka byona hati na monkeypox nenda kweshaniriza n'amatojo nkamatojo ko gari nayo nikweshemera nikwerukusha so nchigumira umuntu kugireba na misho gawe ukagitandasa konkito abashaho ko kuyijanga hati nkitwe cases zitubwiye no mu Uganda orhere riki umururo no gukurata umutwe no gweyongeraho okucweka umubiri nacyo kizaho then ko kuyija wari abashaho bubaza kucheberana bashanga ngo na nefumbi zawe zimbere zikweta generalized lymphadenopathy ate bihere byo ndibija bukwata n'engaro bizana hansi y'ebigere so hati ezo zuba key signs zuko basa kuturetera twaba suspicious hati umuringo gwo kubasa kuconfirminga ngweji ni mpox yiwijo mbashaho netukwihaho samples tuzohereza mu lab yitwe mwe nkuru muhangari yona yitweta Uganda Virus Research Institute y'Entebbe kuko eri Entebbe ihangeri system yitu eri well coordinated buri district inemu abo kuvuga samples kana na buri kicweka harimo abo kora mu moto ko muri mbara burwa kabiri burwa kana na burwa katano hari moto kezo koraba mu kupikinga samples zona ezitwire nzibomu so mutu kanuzira mutu kumayikize korire kukanzu bazekorire ebe bintu bikwetaga kuceberwa ebitakorwa kono so echecho nugwe muringo gutukubasa kukoresa kurebeka ngo abantu batunga obujanjabi baragurwa kandi tubatunga kabika mpox so that means umuntu yaza kureba ubonero butashembe kuba nabushitamira umwe abo kuba Dr. Aroho kushanga ngo umuntu ubonero ngo buyabwirebaho nari yabureba umugenzo konkana
atekateka bamwe mbageta amatojo nkuko wagamba yes ashitamira oku endwara atamangwaine mpox kandi omwe kireetera endwara egi yajanjara n'okukwata abandi abeetashemeye kuba neekwata hati itwe obwire obwingi itwitwe mu disease surveillance ntukunda orugambo I will use that word ntukunda orugambo omuntu omu kyaro yareeba akantu koona akatacenga akatambeera kaburiijo akataba kaburiijo abantu bingi bagira esimu yangye nibagiteera hiina biine esimu ya Ministry of Health nogiteera buri kyaro kirimu abo tukweta abashaho ab'ekyaro abo tukweta aba VHTs hati wowe ori aha kyaro akareeba omuntu akakushobera yogambira VHT we nakugira ki nakucommunicatinga nito then itwe abashaho n'omurimo gwitu nawe okwija tukakureeba tukarenga kweri most likely aga n'amatojo ninga tigari matojo then nitwe tware twabura buzibu tujya nka tukwiha ibyo kugira ki kamwiho sambu kuratiriza then kituretere twakuyamba kare that's good omwe omuntu nanda kumanya n'abantu kyabari risk kwatwa endwara egi nk'oku twatandika nabagambire nti risky groups ningashi abantu abari aha kabi kahango akukubaasa kugikwatwa owokubanza nabo abari kutuura na n'omuntu agiine hati waba ori omuka hagira urwaire twareba ngo n'endwara eri kuruga aha muntu kuza aha muntu yayaragira omunyamisho so nkimanyisa ngu iwaba mwine omuka uri omuntu w'okubanza wokubaasa kukwatwa ki endwara egi owakabiri wanoyetera n'omuntu agizire ki agiine twakuba twareba ngu iwiwe neija kukwata aha kugira ngu wamuhika either wanywegera ninga wamukwataho then abashaho bashemeye kuba bajwire ebyokwerinda ezitukweta personal protective gears abashaho abokuragurira abarwaire abo nanabo kubakebera ebintu byabo mu laboratory so baba batabyine haza bakakwata omusamples ezirimu mpox chances zo kugikwatwa ziri ahaiguru ekyo rukumanyisa ngu nabo nk'abashaho endwara egi nebaasa kubakwata kandi nabo baenda nibagijanjaza apa ntumanya ngu obwire obwingi nitukwatwa oburwaire tutuura nabo hati nyowe wijojire kuraguza owange ngiine nange ninkuturiza kandi akukyari omushaho yaine naheza haba ubona bijire kuraguza oweye izooba ryona and moreover natungire abantu abarode bari sick abarwire barwika so nanabahereza copies z'oburwire nawe abanajanjaza nanabagambire ngo hariho abana bato twine different definitions z'abana ukitwe hati omu health tugenda hansi y'emyaka 12 obwire obwingi akuba kugamba abana tuza kuzomba constitution bagambi 18 kuba n'abantu bakuri 12 garuka hansi abacyara benda tubatekamo then abahigi hati nkomu abahigi hati nkomu Eastern Uganda yabeli omumbe omu Eastern n'abantu bakunda kuhiga tubeba they would get the disease kandi baretera ekizibu so nahabwe ekyo mbwenu nabo mbaba bari risk nakabika hawo yes doctor ariyo nakushobora abantu bari risk mpango kutunga endwara egi ekiri kumanyisa ngu tushemeye kuba abegendesereza n'obu yakuba ari omushaho nagikwatwa kandi nabo nabaasa kugiturira abandi bantu bwanyuma y'okuheza kugitunga kandi tufeye kuba begendesereza doctor hariho endiijo nshonga nkora omuntu nabaasa okwerinda ta endwara egi n'okureeba ngu tiyatukwatitwe nk'abantu ba burijo na community yona nangwa n'ihanga ryona abokuba n'omwoga gwa buri muntu ninteekateeka nabanza natandika n'okugira ngu wareeba omuntu weena aine oburwaire obwo otayetegyereza aha kyaro actually kambanze nkiruze n'enyuma hakuba hariho ekitukweta one health concept omu one health concept tuba nitureeba abantu tureba inyamishwa tureba n'ebishaka na environment ezikutuuramu hati zikukorera hamwe hati wori yaha kyaro ukariba nk'ente zafu this is outside
monkeypox mpox ningo kashanga ko abantu abatuye n'amateme wakushanga ko mu iteme ryawo harimo ubukinde bufiri kamwe bubiri icyo tatuye n'ureba wakireba cyabaho wine kutunga concern ukabanza wamanyisa authorities utazake kwatara no kuzakazika cyakubicurungi wagambira chairman LC1 wagambira VHT ya cyaro then ukagambira leader when cyakubikira cyo kubanza then ababona ahibine omuntu twine kwa avoidinga ukwika hihi kukwata omuntu mu ngaro icyo ni cyo kubanza ukwika hihi abakunda ibyo kunywegera bakagera ki bakaberugaho na mnonga n'abantu abino ubonero bwa mpox icyo ni cyo kubanza uwo ino muntu arwire uri kumureberera bedding ze ibyari kwesheka utabikwatamo itwabashaho twakubintu begesa uko babikwatamo but for now cyakubintu yitagisa ngo uko arazo mbintu bye icyuru cya mpox binjya bagirwire natari bedridden kugira ngo natari kuremera nabiyugeza abana agamba nakuremera moye kuyo kugira ngo nataku atine man nkoriyo ryo magara marungi no magara marungi abo kuba topic yo kwegesa abantu kuba kureberera emyenda ebijwaro okoze siyani itwita infection control nayo neyetaga kurabirwa mu technically bakwereka uko kutabure mu bazi tugeta jik na namezi n'ubwiro bwera maremo akubaho kwata jik ejo yo kureba ukagiteko myenda ni gihindure rangi true so oine kuba no manya reshu n'ubwiro bwera maremo no kora gikoreza kandi wenda ne kubabura niwe niyo kose so mwendo wantugira ngo we orabarwiri agereberere myenda ye icyanyu no kumuretera ibyo kuriya akaguma umwanya gweye wenda ikirungi no kugira ngo within 2 weeks kuba rwiri naba ya recovering within 2 weeks. Oh, that's good. So after 2 weeks ntiwanti manyisa ngo if it goes to the third week eje myenda yeyenda no bukoko bwino life span ebukuba bwahwira man ukabasa kugera ki ikindi no kugira ngo hatitwa kontu ino mu gishati twine bari benyamishwa zo mu gishati konka kwako bahaye nabo no manyesi ahiyago mokire hinabukurugaho ugashanga batura nko mu Eastern Uganda atakashanga delicacy nembe byabiri hati ukorazeyo at least avoid eating utakaza kugera ki kukwata mukando je ngunda kurya nyamishwe zo niwe abo kuba izenyamishwa zo mwishwa toru kumanya endware zini mweno hendro yihire endwara ngeje sure okay yes tubabeje ndesereza okay ariho umuntu ubundi nubasa kwebuza nkore ki maybe endwara nkeje naheza kujumanya ni ngaho sheme kuba no yerkangira abantu nbabo sheme kuba no buza isimu nizihezo sheme kuba no utera ukutunga information ekwaterene nandwareje mbwenu ninza kutandikana ngumena nakigambireho ministry y'Amagara eyerekerire kugira ngo umuntu ari kutura n'abantu hacyaro n'abashaho bito bacyaro umurimo gwabo nanitwe no kumobilizinga ninga no kukunga n'abantu kandi twatwine na information kujijanjaze kahika abantu omucyaro na nabe cyaro babine nshonga bo bine direct contact netu okutumanyiza nahabwe icyo kubanza buri cyaro kikoragane na VHT wacu ngo kuchukubasika icyo nicyo kubanza kandi abo kubasa kuhika bashaho baterere abashaho abine personal telephone kandi habaho nese mu za ministry abo kutera o ministry direct hina bazigira ati for example tugire sumu ya note 8 note 1 emwe note mukaga ejo ne yabusha wagitera ne message ne gera kimwe ministry bajakira bo baza kugitunga district yone yo kuborumu bo ministry nibija kuterera district kuri hihi then abashaho nibija kuhika no basa kujibagarikira mu mwami Christophe note 8 note emwe note mukaga ejejo okay kandi hariho nangwane ndijo eyitweta M-track
inabara gishomesibwe ya 6 no kusindika hari mukaga no handika akagambo alert otaho space yo handike cyo wareba ugiro ti omucharo Kakoba for example abantu bino buheri Kakoba muri imbarara abantu bino buheri batushobiri ote hizina lyawe nesumu yawe usindike yo ministry yari bako ka message ukonga neza kumanya ngo Kakoba location n'ikirungi waje bahereza location hari yoruhere rwabashobera yo ministry ne futandikiraho itire Amagara wambarara ibagambere ngo Kakoba mu cyareki hari iki numutandikiraho turiyo ntwirira okuhendera konkananye ndango oshoboreho murebe wa Revival TV inshongezi endware gine basa kuba treated ninza kugira ngo ego ntubasa kuri umukamera ejo yes kanzo umukamera murebe ninza kugira nti natandika ndiko bagambira nti endwara zone zikuretwa viral diseases tezine mubazi uguri specific umuntu akoba yine endwara zimwe ezikuretwa kokugwa virus zine mbazi yazo rather than bacteria kuka viral diseases nka mpox teyine specific treatment kwihaho twine mibazi erukuyamba ubonero obwakabi ko kugira umuriro mwingi turagura umuriro mwingi wahwa mu amezi tukwiha tukugaruramu amezi biriye ebihere kubya kushatuka bikareta ebironda byacweka turagura ebironda tukumaintaininga or safe kusibwa umubiri gura clearing ubwo so ninza kugira ngo mpox neragurwa but ntugeta supportive treatment ubundi ahashonga almost kwenda kushana nayo abantu babasa kuba vaccinated against this mpox mpox inombazi gokusirika guruhu so konka ihanga tereka guresere konka nebasa kuba vaccinated izo ndwara nyingi zinanabagambira zitakucara kuragurura nzicara kuba ziri preventable nicyo kirungi cy'uruhanga yakoze no kushanga most viral diseases zone zo kurenta ugeme nyingi neza kakoko kakuretwa virus so ko kujijema otunga immunity ningashi amana go mubiri ago kubasa kurwanisa Oburweire bwo so it is preventable, it is vaccinatable. Maybe lastly abakubantu enda gamba nshonga nkuru nayo endwara ya Marburg nayo eroho omudakike ziri kwijaha nkananye nango shoboreho abantu abako umuntu okuyakubasa already yaheze kukimangwa ine ndwara eji ya mpox naza korata okwerinda kureba nguti aturra bari abagenzi be kandi nawe yabasa kuba nayirinda je umbwiro obu bwari abarwiri mbweno ninza kubanza ntandike n'ikintu kimwe icyo kutukwata hitwe nk'abantu umuntu kwakukira kufuna endwara itari ya burijo ayireba nk'ikizibu ikitweta stigma ayenda kweshereka dina n'abandi bakimanya ngo ayine ikirwara kitari cya burijo bamwisa urugambo hato akirita urugambo baritera umuntu yayishereka nkabo icyo wambuza cyo kugira ngo kikabakire kite cyo mudashimiye kubakoze ningira ngo ekikukira yo burungi wamanya ngo urwire endwara to kugicenga gendura gusa cyo nicyo kubanza kandi washanga uyu n'uburwire ugambireho abandi ahubwo kugambira abantu uti ndwire utakongo kundwire tunakucenga hati kiretera n'abantu abandi bayetekaho ubwerinzi waburi umuka abantu bakuza kwija kukunda kandi ebiti bishinyankore byakije buhoro bizakuba bitarumu ibyo kukweta kwimvuruvinga mu mirimo ya community neja kubitaro icyo nticyakwe kikuru munonga dine ki no kuraguza indwara zona wazirwara utarebire bashaho ukazereka zikazo mu advanced stages ninga zikija zakurengera ukutambira no kuguma so ukwenda kuchira kuona notandika kuraguza kare bakuragururo kine amani hati kikuretera okukira omugwango yes ekigambo cyawe cyamuhero omwami nahabwe Christopher turukwendera kashunshore cyaga ekikuru munonga ninza kushaba abantu kugira ngo
ahabwa abo bona abine kureba endwara ezikubarukaho omu byaro byabo zitari za burijo omu bantu omunyamishwa nangwa n'obu wakureba nk'emotoka yekoreire oil ebyo bitrera cyagwa aha muhanda kikashuka ebyizi bitakwetegerezebwa omu maizi ayine kugambiraho obushoborozi kurebeka ngo bija bayambe cyaro twabasa kurwanisa ezi ndwara zikwija tutakucenga abukuba environment ehindukire munonga. Ubundi information ndijo kuyakuba umuntu naenda kutunga ebiro kwatandwareje nabasa gukora ki imanka district eyambara mwine namba ezumwine zanyu nare zawe kugira ngo umuntu kuyakuba ine kindi cyango cyari kwenda kushoborokera abinja bo kwenda kutunga okushoborwa handwarezi omu district mbabasa kukorese enamba zite ziri personal. Okay, it's fine. Ati nkeyanje ni 0 mushanju ibiri 0 mushanju ibiri munana mukaga ibiri 0 ina 0 ina. Yeah. Okay. Atejo yo yanje. Kandi nondijo niza kubahana neya utweta DHO w'ibyamagara ukuri byamagara mu district kama wanje Dr. Peter. Yes. 0 mushanju munana ibiri mukaga ishatu emwe itano mwenda noba nogamba na Dr. Peter Sebutinde. Yes. Then tuine hondejo ariyo mu regional referral hospital no wakukura region age district zone 12 Dr. Mugabi. Okay. Francis. Yes. 0 mushanju ibiri 0 mushanju ibiri 5 kaga na munana shanju na munana. Okay. Nemwija kubaterera nomubagambira the only thing no kugira ngo abamwete nabashabarusa obese muzabo za public. Yes. Abakuba bakihayo kusanga abanya-Uganda. It's fine. Utakagiro mu strong outbreak. Yes. Sera kwati tine open telephone zokora in alert. So the one tukoresa personal telephone. I know. And it becomes easier. Okay. Thank you so much omwamina habwe Christopher no twatwine kandi yanatshurura cyangwa mnunga aha chikwatire ndwara ya mpox ejine ndwara eroho tera hare ryo muyangari tori ya igana kandi yagambira hero kumuka bwene tubabeje ndisiriza tumunkora no kureba kutabasa kwanzigira amagara marungi okwerinda no kukira okutamberwa abari kutureba bigezeho kureba tabasa kwanzukora taraba kugunka abari kubyetegereza abashomire kandi bakirungi batore ko bonero batore ko twakubasa kwerinda batoreka nangwa n'indwara ejikwa kubugine aho shemeye kuba noza otagishitameroku omoka hendro turira abandi kandi ikirukuretero mu cyateganisa ihanga ryona ntugaruka nondijo mukugu Amam Fred nawe oguno mwegesa w'ibyamagara ku rwumba Mbara district duja kuba tuganira ndwara ya Marburg ejina yeroho naine ndanko kushana na Ebola mbwenu endwara ezoroho mpox twabagambe ngo naine ndakushana na matojo konkatiyo mbwenu ntuza kuba tuganira nawo ntureba uko yakubasa kuba natwegesa utargaho banyuma yakahumura kantubantagaraka n'ibindi bingi. Revival TV, Amagara wijwire. Ababanira CCTV cameras abarukushango mu rembo rwambarira bagarika n'insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikirone yihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora n'ebyo mashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi
bagitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byome bikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga umurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 88 ejo ni saba banira urinde byawe nabawe Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abubaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukustya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika ebiro 20 y'okwezo kwa mwenda ukustebero 20 y'okwezo ku 12 rero wa fixed account no kubika ekye miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura ebira abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 ukwegitaho kazako ukurugebero 20 y'okwezo kwa mwenda ukustebero 20 y'okwezo ku 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirawo byo kwangura nibinji harmente embuzi ebifaratsi hufaz t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya kiraho tera no tumushanju mukage mwe 19 nkaga nina 29 Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentasya Revival TV Amagara wijwire Amagara ombwijwire mutabarikeyo mukahumura ako kana kuko twatwabagambire ngo rizo twatayisaba kugu batarba mwena bamwe ku rwo Mbara district twatwahirize kwetegereza ahandware ya mpox okurigira mwami nahabwe Christopher nko mukugo ko yatushobora hatutwija tuzakuba tuganira nshonga zitari zumwe na zumwe konka twenda kubanza kupata ukache andwara ya mabaga roho kandi neita eri serious konka twenda kumanya ubundi endwareji nubonere cyo gwo kubasa kugireberaho iyo nenda kweshaniza na ndwara ki ebyona tuganire rero tugarike tugamba nshonge ndijo kurgira edakika okuzero kwija kubanza twara natayisa Manfred Kamugisha uguno mwegisa webi Amagara ku rwo Mbara district twakwakira mu studio za Revival TV ninya nakera yes kandi abari kwisemba mbareba TV Revival imwe nabakira murirege amina amazina kuko yagamba amazina ni Frederick Kamugisha yes kandi nyenda kusima Revival TV kutomu gishogu kuko basa kwiza kwegesa ningashi kushobora abantu andwara ezibire ziyariza kushobora abantu mpox na mabaga yes abo kuba zuzu kuteganisa amahanga gatwetoriye na Uganda nayo kitiriwe yes kandi nago kugakorara kubine tontekwa korara kubi umwami Kamugisha indwara ya mabagage tuzi tugo kubanza tugwa kabiri ntujihuru mu Uganda ntujihuru mu Kongo naganda mahanga iyo niyo ki neretwa cyo umuntu umwe nanda kumanya no bonero bwayo mabaga nayo nendwara umundwara nangwe tukweta mukaruma gakene hemorrhagic fevers kuko renga za Ebola za yellow fever azize ndwara kwe kukwata hino kwe kuteganisa mu ishagama yawe obutabasa gukora ngo kwese mikubane ikora konka emerunde nyingi zikera korabera umunyamiswa ngweno ziryo mu ndwara izizi zukutwazwa umungerejo ngweno uko kuza kuzigerageranisa na mpox intani sotero humpango muno nambweno umushaho waragaho yashoboraje kwe kutwazwa yes kwe kwata na mabaga nayo nico cyumu aho kuba abachondoreze munonga mboreka ngo nergo mu nyamiswezi zukutura mu mahamba
nk'enkyende nkaza nk'obubaka babwita bwa batse mbwenu eze enyamiiswa ezo emirundi nyingi zo zikureetera abantu muno habw'emitwarize y'aba culture zitakushana abamwe mbarya enyamiiswa ezo abamwe mbatura nazo haza omu contacts omwe haba harimu nk'enyamiiswa eyine Marburg virus ati omuntu ncyanguhirwa abuko nerabira omu kwihikaana n'enyamiiswa ezo ninga si kitukweta contact hati omuntu kandi ayiza aturira abandi mbwenu entandikwa teeriho mpango ari mpox na Marburg omu nturira yazo kwihaho kugira ngu iyo waza omu bubonero akabonero akokubasa kugiyayo munonga n'omuntu kugira omuriro gw'amaani gwabonaho kandi akatandika burikiina koona kombireka akatandika kureeta eshagama ahabwokuba it affects hataho yenda kushanamu na Ebola the blood clot so eshagama nene egireeta nene ereeterwa mu burikiina koona kandi nana ningashi yayenda yakukwata obwire bw'okufeeramu nuburahukaho nubwingi tuburi nk'obwa kiro bwa mpox ataho yo yaba dangerous munonga mpox. Yes, umwami kamugisha ninja kurundi izuba ntongera ganira ndware je ya Marburg konka habwenshonga yeshana nyina ngutwata akantaka kace imwe nkambara district bwa hati mwine erukumanywa nkaya child health days nikimanyisa ki ahabo kuba nyongu basa kuba guri mu rundu rwanje rwo kubanza kucurura na numuribi ngwe nikishurure umuntu mba mukorera muki child health days program yatiweho ekitongore cy'ebyamagara mu Uganda nangwa ne teko muri mbarara yonka n'umwihanga countrywide n'umwihanga ryona haza bakagiteka eyine twine ntugikoro mu mwaka emirundi ebiri mu kwezi kwa kana no kwezi kwikumi kunko ebigenderwa byayo bakabyita mwene cyete nka life saving intervention ikintu cyo kugira ngo mbataho emukugo nyingi yo kurebeka ngo bakingiza abana nangwa n'aba caregivers kore ngo babakingize endwara ezumwe ezikwiza zikargamu abantu baba barema bamwe bafa yes haza chikoro kwezi kwa kana no kwikumi hati mbwe no kwikumi tuturabase kuchikora ati tusaziremu yihanga kurufunere ebakoso byokosa nomwa kuza gukora big catch up ngeji notekwa kuba ne kwa resources ngase bikwato ebirukumara mwene kuba yize kwetebekansa basaramu ngo tutandike tukore ukwezi kwa 11 hata mu kwezi kwa 11 oku antukora ebintu bingi tukingiza abana endwara zona zimukumanya twine endwara nki 13 zitukukingiza ningashi abamwe bazita ngo no kugema kuko kugema bakajya ngo tureke guma tukikosa akano okusereka kano Ruganda nako no basa kuzitarabira mukaci atomwe nutukuba ntuhereza na dose ya deworming ningashi yo kukingiza inzoka zo munda so ntubantuhereza na abashiki ababa abishya baryomya mu myaka ya reproductive age ningashi y'obukazi tubantubahereza ka tetanus abamwe tubantubahereza na kubakingiza endwara ya kansa y'omunwa gwa nyinenda tukoramo ebintu bingi tukorana na tukebera abana baba bareseretura umwana ogwo nariye je ninga takurya je ninga ine kikumburamu gana nabana nangwa twibirwe nanaka kasirimu tukafa munonga nabana babarwi abazirwe banye nabo binaka koko batuyemba turaka kasirimu nabontu bantu bakebera kwena ngo batakakwatwa akwanta twindogo umwana kure ayina amagara marungi so tukorebera cyo kumukingize ze ndware za burizo kunka tukora nebindi nangwa nabanye nabo umuntu usanga yine n'umwana atakumana no kumunyusi naho bwirobwe tubegiso kuba kosime kuba
mbawusya umwana ogwe ukwashimye kuba natwariza mu mwana we nangwa n'ubumwe no kwenda ngo bagire mbarira y'uruzaru nayo ntubantu begesa mwe tukore ibintu byinshi oyireho kukingize zendware za burizoba nturebeka ngo abaye batakubasa kuhika ayirwaro kukingiza abana abo services ntuzitwara tuzibisye hihi nana imyanya yabo imyanya igita kwikwa egumere kwikwa nturebeka ngo twataho buriyo twahikayo twabasa kubahera ko bakingize ndwarezi nangwa kandi tugakatamuna nakandi kantu ko kugira ngo ariho nk'abana abamwe abakusanga ngo umaka gitu tubakukera ku abana bine ubweremu ninga disabilities nababo ntugezaho tubaronda tureka ngo twabaha special services twabahikereza mu maka yes twabahereza services ezo so nchobora kugita integrated erimwe bintu bingi kandi ize tuyamba kwenda kwetantara ezendwara imagine this twantugambe ezakubasa kuja kutegana so mbere biyomeje kuteganisa kandi umbwiro butukora twenka nk'abashaho tukorana timu mpango tukorana n'abashaho abeby'ubwoko tukorana n'aba different sectors abo ko twantugamba nutrition agriculture twantumwenda twantugamba ndwara ezindi haturon tugamba mpox tukakora winka kuba mpox indwa abantu mbatura na peti animals imbwa naki ibintu bikutura mu nzu n'abantu so twine gukora n'aba veterinary so tukiteko mu kisheri cyumwe tukita one health mwena mukwatanisa yes omwami Fred ahanshonganiye mu muntu nabasa kwebuza November nukurge biro bingahe nikiza kutwara sande mwe nikiza kutwara sande ibiri period na inganaje nikiza kutwara tutandikana kibanza mpaka ibiro 30 jo big catch up that means kwezi kumasango kutukurgayo twakoma icyumba kireta kugira ngo tuboosting services akwa burizo tubintu tukora rutinere kubeza gazete dokwezoko buri umwe kumanyi kugira ngo ati aho twine foot soldiers tweta VHTs yes I get bomba za kuzo maka babanze ba registering abana ari abana batakafunire na dose neji tweta zero dose abamwe baremisibwe kuza kurunda obuherezo bwabwe bintu bitarumwe namwe harimo shonga yesente harimo benenteka ubuhabe shonga esente tikizo bukoze umbazo no gwabusha yes konka ebintu nibingi ariho kubatashomesibwe ariho kuba aine ebimuteganise maybe ayi tukukingiza abana nahare hati kandi tuza kumwisya hihi ningo umwe ine harumu nka amakuru gukora bamu gukushisha program ejo yes kwita rumazi hati this time aba foot soldiers mbaza kuramba rukwegesa kandi bakwegestaringa abana abo kandi barebeke ngo babegesa kandi babahereza naki no buherezo abapoliyo baki mwenye ndakushobora abantu ngo ubwakari ukokera kuba ku bantu yijukaje twatura abantu abaye bagera amahango uce bareba bakaze ninjira no okusereka abantu nangwa nubakubushe mwango umutwe yawe bagera ushara icyaro cyona kitetema mwanga kuri abantu wane yiba aho ko warabayungu no barabo umwanya nubuza kujya buta ato umuntu wobushere to kumugwaho bamukutuma ata abantu no kugira ngo mbajyango ngwene mitakaribaga ergase mpango mbwenu umuntu warebereho ebyo akari no bwiro abantu barufurire mbatambara tugumuntu nakugira ngo rwibusho nufika no weye abko nono manyango protected omwe Fred anshongejo imwe nkabebembezi abakwegesa abantu ayo by'Amagara mu district mukozere iki okureba ngo abantu abangera kushomesebwa no kwihwa mu bahabe nkobwa bamwe abenentekatika abene bias ahambaza nkeji na programs za government nkezo okushomesebwa kubeireho kandi kwamara
turo tugezaho icyo kureberaho ni ngekeri izoba matumigisha kwiza TV twashobora abantu indwara z'uruhu na program z'uruhu zituro twetebekanise kwereza abantu kurengo bagera amagara marungi konka tuyine kuko nagambera ntukoresa emyanya yona kazibe amaramizo abantu bitu nubazayo abo nagambera community health workers bazebegisaki nangwa hati birebi titu twingabo kore ikintu cyo kwegesa ikintu by'amagara ukuzi ko kuza kore na politicians mbakimanya ngo one of the pillars mwe azukwate na parish development mo ari umususu services and health nibigesa haba urwire nkobu ubucwekere mu cyange umuyanga ryiteri abantu kanabagezaho politicians kanabaza nabaza mfu nabaza yibaza abantu berundine kanureba rukugezaho kugambira abantu ngo berinde umurumo tukorwita nkito abashawutwinga mukwatanise n'abantu bona civil servants bona bari mu community kuri ngo bagera bata barwana suburwiri cyo tukacegera covid-19 buri mwaka bari ari mbega umugenzi we kandi buri umwe akaba ari umushomesa yes true abikwate n'ibyamagara yes Fred ubuntu ahabwe dakika ziriyo nzitwara ntwenda kumanya n'imyanya ki y'abantu bari kuja kubamba tungira mu buherezo ubwa Child Health Days amarwaruro gona higari kandi bekurga ayirwaruro irya health center tu kwika ayiguru nibaza kubamba buherezo konka ntuza kurengaho ntuzombyaro nturebe imyanya sites eri hihi na n'abantu ayi batakwasa kuhika amarwaro abo tuzakuba twine ba mobilizers harimo n'aba VHTs harimo n'abashawo basanga abantu abo amyanya ejo konkejo program ejeje yo kutwa kwika amyanya eje yahi n'abantu neza ku marebero 3 ni ku marebero 3 then bamara bagarika amarwaro hatora abata basize kumbasanga aho yiba bahikahi nabasagumiza munaza yirwaro najarata hati ijune ico ntikikora kugira ngo ababino bweremwa tubase kubashikirira ubuhereza tubasihi aba bantu bashemeye kubamba leta cyo kureba ngo babaza kubambeje mbera mu integrated child health emurunde nyingi abamwe abati aho batakatezaga abona yiza umwana yatakafuna agakipande mu mukorera ikipande kandi nogo orakingiza umwana basa kwiza n'ikipande cyo mwana kwenda ngo barebe doze cye yakomereho ninge yabe yafunire icyo gikuru munonga umuzire yana basa kore icyo konka na muno ntwe nangereza ngo no chine no bucyabuzire no bucyasiskire agumize majarari ari itumwana umwana babase kugira ibindi bamuhereza ukana bwe yaba open agatushoborage ubwiro bwabe yaterezemo tubantumanya ngo mwana simiko yafunire iki kandi umushawuna ntari iki cyose mbona muhere Fred garikira mu abantu abo ubuherezo ubu no bwabushanara haka center no bwabusha darubwa tubwaka sente kandi embazi yona nk'umukucumanya yashikiro mu marwaruro ikimenyamanya ngo ikitongore cye byamagaye cyese yona cyo kujya provinga ukwatanise na National Drug Authority ngweno bahurire batine kwera ricerera ahabwo imbazi yona niba ibicereje kandi neto bagereko ngo bagire itaje safe abweshonga yesha ubumwe Fred umutwe yakabaye ne cyari kwenda kubuza umwete yatunga chance nabasa kutungata namba kizi yakwaza kutera nabasa kutera 0 mushanju 8 2 no banogamba no mwami Fred Kamugisha kandogu no mwegesa w'Amagara abwambara district no twatayise mukashishaka hamwe no mwami nahabwe Christopher
abona mbarga umurumbara district bamba kugisa ndwara zitari zimwe na zimwe kandi yongera kushobora aha anshonga nkuru munonga yibene eji erukumanywa nkaya health camp abwa erukumanywa nkaya integrated child health days kandi eji nerwo ministry y'Amagara ubwatambara district nayo bajacire kandi eja kuba nitandakana kibanza eco kwezo ku 11 erikwendera ibiro 30 konka nakushobora ngo no barakome ibiro 30 kubara kutunga obuhereza abo kuburi omunyayiganda kandi oyino bugabi kubasa kuba notunga obuhereza obo abantu aba bashikirire enamba bazi kuhereza kandi kwa kuba noenda kumanya ibiro kukiraho ishikira cyumwa district yitu eyambarra noja kuba notunga obuhereza yubuze office y'Amagara mbeja kuba mbagikoreka kandi ongere kushuburikirwa aha bintebi abwakasheshaka nanda Anthony Mjungu waje na nyino mwami Job nka producer ninkwendeza izo baronje.